Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya Aizawl kho puilai li atanga zo kho sanga samra fil son chua tura ro manate Chief Minister Prildo mawa enzui ani State Sarkar in CBI ne na nusui tura General Consent apek tharle thu Vigilance Department chon soi Prime Minister Narendra Modi chuan firfi ka chet na chengang point lang chuak se ngai dam the ani lawati JMM Executive President Hemant Soren Chunimin Khan Jharkhand Chief Minister Tharatan Halaklu ani Aizawl kho puilai li atanga zo kho sanga Assam Rifles son sung changa thil poimo te soi hovin Min Khan Chief Minister Prildo hovin Assam Rifles ho tu tele Mizoram Sarkar mi poimo te thukoma Chief Minister cho Sarkar na hanlak nuwa Assam Rifles son chu chung chang hi engma ana soi chuak lo ti soin Central Sarkar rilru dik takshiat andu wangin an ngai changa ti a Thama sani somnia Union Home Minister Amit Shah akom tumin Central Minister Zok Hian Soi Chuakin Aizawl kho puilai li atanga zo kho sanga AR son chua chu thatlu na siam fel to sa ani a an son ngei do na ti malak to chin te ena August tha a ronjin atum thu a soi bok awangin malak to chin te le mabak te rang tak zui nga ya he wang hian joint meeting hi an bot seitani ati Mizoram Home Department ati ratanga voin thlenga ma anulak to chin te chip che takin an soi fi a chumi nuwa department dang ten an marana poimo zual ten soi fi ave boka Assam Rifles ho tu ta hian lo nei tu te ta na an ram paltang na kong thar lai wangin an magazine building le firing point mun te son angai pha tur thuan ta langa internal road water supply le electric transformer chechung chang te pon soi lang ani thutkhom na tel te lo nei tu te fe kong thar wanga AR ho mun ma then khat son ngai te bo zuin joint inspection rang takane ni se anti a antan kong thar pe ni ma chu lo nei tu te hi security pass siam sakni se anti bok Zoko sang internal road le electric transformer te hi kumnga kalta a AR ne na hlan to ani awangin ache siam hi ankut ani to a siam thatura a bozi dan kong soi pui ani tui supply ro chu cyclone remal lo thena wanga tui supply lama Aizawl kho puin har sana to wangani thu tarlan ani joint meeting a hian Home Minister pu ke sabdanga PWD Minister pu walal hlana PNE Minister pu afroding le nale PHE Minister Professor Lalnilo mate Inspector General Assam Rifles East le Sarkar mi poimo tak tak te antel ani Assembly Speaker Pulal bi exam hovin office chamber state chunga thai thar te zor chho dan tur chung chang in ron khomani a hein ron khomna hian Speaker Pulal bi exam ba ka Agriculture Minister pu PC Vanal Rota Kumar Sen Industries Minister pu afroding lena Advisor Chief Minister Implementation of Handholding Policy pu KC Lalma Somzavale pu LP Lal Chankima Managing Director Zitko te antela State Pona Trangin an miron chen khaten telbok ani Mizoram thai thar te hlok zok le omjani zo ka deral thei dan tur kong sang soi hawani a kai hne thil thei lo don sona tur mun te alai tu tur te lo song bol dan tur te le henga tul tur thil te zaw takin an soi hawani Mizoram Sarkar in CBI ne na nusui tura phalna apek General Consent chu rampuma dan thar manani nuwa athara apek le angaya hei wanghen Mizoram Sarkar in General Consent lo pek to chu atharina pe a hei hi thil thumun reng ani a Sarkar chu adin na ngaya ala ding reng ani Vigilance Department jon CBI General Consent pek chung changi thu chu asiama Mizoram Sarkar chun in thanlai mi puite hena anin tiam na angin kum sani somni pathum December somni priat khan CBI te hena General Consent lo pe to a amaro chu tun thani khata tang khan criminal law thar alo chhuwa ta ka wangin chumi zulji chuan CBI in achui thei tur offense rang te chu atharin ti chhuani a hetenga dan thar noi CBI offense achui thei tur athara anon chhole ta ka wang hian state sarkarin ahma a CBI ne na General Consent alo pek thar le angai ta a juni somni pasari khan Mizoram Sarkar chuan CBI ne na General Consent a pe thar le a official gazette July thla khan chu ngalani ati UDNPA Minister Puke Sabdang Hovin UDNPA Department Office Shang Aizawl Municipal Corporation Directorate of UDNPA le Aizawl Smart City Limited Tang Ho Malak Natur Comprehensive Plan for Municipal Waste Management in Aizawl Atan Thohona Tutlung Min Khan Zi ani Hero Manen Tumber Sarkar Department mai baka me pui mi mir tran hona manga Aizawl hi India ram kho fiber te zinga siamani a Hero Manen atumber chu khopui ko thlai mi pui wan tlang hun mai baka luile korte bolno omlo le faita ka siamani bolno troi thailo song bol dan tur le apaina mun tura chau pai dan tur ro manani a hemi tan hen material recovery facility che luang mall IGC muna din turin malak me kani
tun ma tanga bol ho lo in tiang vum sa te thiang him tak le om zanei a de aral tumani a Aizawl district dang pali kolasip mamit serchip le saitolo hospital le healthcare facilities rang a bol hlo de chu a hal ron hmuna thiang him taka tiral tumani a hemi tan hian common biomedical waste facility chu tuiriala da ni in tuna hian thani chunga tan trial nei turin ro mana kalpui me kani leivung poina mumol taka siam turin mulak me kani boka em sin hun ranga an ro man sa baka khatla leivung poina tur hi athara siam me kani bok in sangna bongra hluilon paina le song bolna tur po hualngo hmuna ro man mek ani champaya Experiential Learning Center ELC masaber chu Champhai district borsa pujam sarin chana chuan chanam building Champhai vengthang animin khana honna thu soin pujam sarin chana chuan ELC chu zir thiamna hmun educational center ani a zirano pangte thiamna inthu group pho chuak tu ram en kol le thil ro man an thiam pha theina le thiamna tak pe chuak tu tur ani awangin tangkai taka mang turin mi puite soma he ELC hi Mizoram masaber ani in India marchaka po Sikkim le Manipura te chi ala ani pu Benjamin Zalomaral te District Urban Development Office chuan ECL din na tura malak dan le akal phung tur tlang pui report pe a ECL din tur hian nikum August ni sari atanga malak tan khani in ELC hian artificial intelligence te virtual reality mang gaming zone te hollow world le video fi azok manga thilom dan in shil fe na mun viewing room te omdon ani ELCD nan hian Union Ministry of Information and Broadcasting atangin cheng noi za moni a hun ma che thatna ne kholbun filnan cheng noi som ko pani sen to ni a poisa man ban cheng noi sari po ELC ti chang tu na man ne to in ro man ani thu report ani district nu fual ta mutan than chu then khatte thathum chung thlolbing turin sarkar la pui chuan sam purnata abhiyan chu ram chung hun dangrul nimin khan Mizorama honani a Mamida chuan district conference hall a district borsap puvial ram lena kai shwen hun man ani district borsap chuan Mamid district chu India ram district nu fual than chu jinga atela wangin sarkar la pui tringin enkol le chom dolna tamtak andonga hei hian masona thazok than se masona nakal meka tho thiam atul bokani ati Heu 99 Department Pali District Education Office, Agriculture Office, Program Office le Chief Medical Office atang te in an hmalakna machhobba ka harsatna an to then khate tarlan ni a Land Department te hian hmalang tu sang nimin khan meeting an nei zui ngal ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Prime Minister Narendra Modi chuan firfir ka chet na chu eng ang point lang chok che ngai dam the ani lawati Shanghai Cooperation Organization Summit Astana Kazakhstan nei mek chung changa hetu seim pumodi chuan khovel ramten ram then khat firfiak lo khoya lo hum thin tele firfiak ka chena palzam mai thin de chuan en thana hun to ti a Ramrikana firfiak ka chena chuna taka chane da tol to thu sein sum manga firfiak te pui thin de chuna taka chane a hun to ti a pumodi chuan pumodi thu soi hi summit tel External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan shir chuaka Prime Minister Modi chuan Shrileng ngong te khovela in hin khona la in ebna sang so zelte Indin tokna tlahniam mek le khovel mun sanga in taina thleng chho meka tu tumin mu khom cho poimo yani atibok ponto ongin External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hovin India Polite Shanghai Cooperation Organization SCO Summit Astana Kazakhstan ne hian tela Prime Minister Modi ayo in Pujay Shankar hi SCO Council of Heads of State meeting voice of Nipalina atel ani Jharkhand Mukti Morcha JMM Executive President Hemant Soren Chunimin Khan Jharkhand Chief Minister tan laklu ani Raj Bhavana laklu in khoma Governor CP Radhakrishnan chuan Chief Minister Soren Hiren uthudiam tirin ala luta tuntum hi Chief Minister tan laklu ani tum thum na turani a sum cheral thu buaya man ani nuwa High Court chuan chu zalenin Chief Minister tan hin laklu ani le ta ani pu Soren a hian Nimin Khan Governor hen han sarkar thara siam the thu thlena January samthum pakhata Enforcement Directorate 10 anman nuwa Chief Minister som panina tan laklu Champai Soren chuan Governor mu ma hian Chief Minister ani na aban san ani Chanchinthar se ti topna na tlang pui Aizawl khopui lai li atanga zoko sang Assam Rifles son chu tura ro manate Chief Minister Pulal do Mahwa enzui ani State Sarkar and CBI ne na chui tura General Consent apek tharle thu Vigilance Department son soi Prime Minister Narendra Modi chon firfir ka chena chu engang point lang chok se ngai dam theini lawati JMM Executive President Hemant Soren Chunimin Khan Jharkhand Chief Minister tharatan laklu ani Chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani